Reka nongere ngusuhuze inshuti mukunzi wa Rwanda Open News n'amakuru akomeje kugenda avugwa muri kino gitondo n'amakuru menshi cyane yakomeje kugenda avanga nyine muri Republika ya Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko afitanye isano n'urugamba rukomeje guhuza inyeshyamba za M23 ndetse na leta ya Kongo, by'umwihariko mu gisirikari FARDC. Ndaza kuba nkubwira iby'agahenge gakomeje kugenda karagaragara ahanga mu burasirazuba bwa Kongo ku mpande zombi, rwose ntago bari kurasana, ariko mu minembwe muri iri joro byaje kuba rwose biba bibi cyane. Drone yaje kuba yibasira abaturage irabarasa mu buryo bukomeye cyane. Ndaza kuba nkubwira ibyayo neza, ese drone ni yahehe, ndaza kuba nkubwira. Ndaza kugaruka ku mugabo witwa Zone Mukongo Ngayi. Uyu nguyu rwose nawe yakomeje kugenda atangaza amagambo menshi cyane ku Rwanda. Ubuse ko uyu mugabo Zone Mukongo Ngayi ahagarariye Republika ya Demokarasi ya Kongo mu muryango w'abibumbye UN Security Council. Nazo kuba njyanga mu burasirazuba nanone bwa Kongo muri Kivu y'Amajyaruguru, societe civile yaje kuba rwose yandikira Perezida Felix Tshisekedi Chilombo. Ese societe civile yaje kuba yandikira iki? Naje kuba rwose mbikubwira akantu ku kandi. Hanyuma mu yandi makuru ndaza kuba ngarukaho nuko leta zunze ubumwe za Amerika zaje kuba rwose zisaba Republika ya Demokarasi ya Kongo kurandura umutwe wa FDLR. Hanyuma nanone aza kumbwira yuko Washington yaje kuba rwose igaragaza yuko itewe impungenge n'igihugu cy'u Rwanda gikomeje kugenda gihungabanya umutekano muri Republika ya Demokarasi ya Kongo. Hanyuma rero n'andi makuru menshi nakubwiye mu mpfunyamfunya cyangwa se mu camake yose ndaza kuba ngenda nyagarukaho mu buryo burambuye. Hanyuma wowe cyo gukora urakizi ni kureba handitse ijambo subscribe, ukagenda uhakandamo gake gakeya, ukanda no kuri like ndetse uduha n'igitekerezo utubwira uko wowe ubyumva, hanyuma utubwira n'icyo wifuza kuba umenya, dore ko akazi kacu ari kamwe nawe kugezaho ibyo amatwi yawe atigeze yumva no munsi wa rimwe. Hanyuma rero reka twanzike duhere mu minembwe mw'ijoro ryo kuwa kabiri tariki 14 Mata 2023 aho bita Kamonyi habereye cyangwa se harahibwe inka 200 z'umusaza witwa Bisesemi, n'ahandi yitwa Irunda ku manywa ya none wa gatatu. Drones yarashe umubyeyi witwa Nyanebuka waruri mu butayu, akaba yakomeretse bikabije cyane, ubu ari mu bitaro. Ahandi ku mirongo y'urugamba hagaragaye agahenge kugeza kuri aya masaha, mu by'ukuri kugeza kuri uyu munota na masasu arimo arumvikana ahangaha nyine mu Republika ya Demokarasi ya Kongo. Uretse nyine akadoroni kaje kuba rwose kisobwa karasa kuba akarasa uyu muturage warimo asenga. Hanyuma rero muneko y'umutekano yabibumbye ishinzwe amahoro ku isi UN Security Council, ambasaderi wa Republika ya Demokarasi ya Kongo Zone Mukongo Ngayi yamaganye impamvu Kigali itanga isobanura ko yinjiye muri Kongo igamije umutekano. Yavuze ko u Rwanda rudashobora no gucunga neza imiryango ibiri y'abanyarwanda, mbese nyine avuga ko rudashoboye ko rwacunga amoko abiri y'abanyarwanda, rudashobora kwitirira kurinda imiryango igera kuri 450 yo muri Kongo. Mbese yavuze yuko bitumvikana ukuntu u Rwanda rwaraniwe kuba rwagenzura amoko abiri ari mu Rwanda, hanyuma niyumva ukuntu ruvuga yuko ruri muri Kongo mu kugenzura amoko 450 ari muri Republika ya Demokarasi ya Kongo. Hanyuma yashimangiye ko impamvu nyamukuru Kigali ifite ari iz'ubukungu. Agaragaza imibare y'ibyoherezwa mu mahanga by'u Rwanda ku mabuye y'agaciro. Mbese nyine agaragaza yuko Kigali ikomeje kugenda yohereza amabuye menshi cyane mu mahanga, bivuze ko ayo mabuye Kigali yakura muri Republika ya Demokarasi ya Kongo. Hanyuma rero ahangaha mu yandi makuru ajya atandukanye, societe civile yo mu ntara Kivu y'Amajyaruguru yaje kuba rwose
yandikira perezida Felix Antoine Tshisekedi Chilombo yigaragaza yuko abaturage bakomeje kuhohoterwa ahangaha murasirazuba bwa Kongo. Isaba yuko nagihirutse rwose perezida Felix Tshisekedi agomba kuba yirukana izi nyeshyamba za M23 zikomeza kugenda zikora ibikorwa bihungabanya umutekano w'abaturage ahangaha nyine murasirazuba bwa Kongo. Hanyuma societe civile ikomeje kugenda igaragaza yuko rwose perezida akwiye kuba abatabara, bishimangira byinshi bikomeje kugenda bigaragaza yuko izi nyeshyamba za M23 zikomeje kugenda rwose zihungabanya umutekano w'ahangaha murasirazuba bwa Kongo. Hanyuma mu yandi makuru akomeje kugenda avugwa ahangaha by'umwihariko ku makuru afitanye isano n'umurongo y'imirongo y'urugamba, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zisaba kurandura FDLR. Hanyuma rero Zunze Ubumwe za Amerika isaba ubutegetsi bwa Kinshasa kubahiriza ibyo bwemeje mu bijyanye n'umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo igomba kubahiriza ibyo yemeje byo kurandura FDLR nibura mu duce igenzura. Gukemura ibibazo by'umutekano ni ingenzi kugira ngo hacike urwikekwe rwagiye rutuma iyi ntambara imara imyaka myinshi cyane. Amagambo yavuzwe na Tammy K. Bruce wungirije ahagarariye Amerika mu muryango w'abibumbye. Uyu mu diplomate wa Amerika yanavuze ko Washington itateshuka gukoresha ubundi buryo bugamije kongera ishyirwa bikorwa ry'inshingano ku bantu bose basenya amahoro mu karere. Bivuze yuko nyine Leta Zunze Ubumwe za Amerika ikomeje kugenda ikora ibishoboka byose kugira ngo ibangamire abantu bakomeje kugenda bahungabanya umutekano w'ahangaha nyine muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Hanyuma rero Washington yagaragaje impungenge zikomeye ku ruhande rw'u Rwanda mu kwangiza ku mutekano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ishinja Kigali kuba igira uruhare rukomeye muri ibyo bibazo. Leta Zunze Ubumwe za Amerika isaba ko ingabo z'u Rwanda ziva ku butaka bwa Kongo byihuse cyane. Namananiza Kigali tegeka Leta Zunze Ubumwe za Amerika itegeka ko Kigali igomba kuba rwose ikura ingabo ahangaha nyine burasirazuba bwa Kongo. Icyakora ubuyobozi bwa Amerika nanone bwasabye Kinshasa kudatinda mu bikorwa byo kurandura umutwe wa FDLR. Ukomeje kugenda abubwira Kinshasa ko byanze bikunze nayo igomba kuba irandura by'umwihariko kandi ikaranura n'imizi yayo uyu mutwe wa FDLR kugira ngo umutekano ukomeze kugenda usagamba kandi nyine umutekano ukomeje kugenda uba mwinshi ahanga nyine murasirazuba bwa Kongo. Bivuze ko nyine Kigali irakura ingabo murasirazuba bwa Kongo, hanyuma rero Kinshasa nayo ikarandura umutwe wa FDLR. Ese ibintu biraza kuba bikorwa? Reka tubiharire iminsi turebe ko biza kuba rwose bigenda bikorwa nkuko nyine Leta Zunze Ubumwe za Amerika aje kugenda zibisaba impande zombi. Nayo makuru rero akomeje kugenda avugwa muri kano kanya. Bana natwe ukore subscribe umunsi ku munsi uzajya wakira amakuru atandukanye, amakuru uba utasanga handi ari hose uretse hano gusa kuri uyu muyoboro wa YouTube. Ciao ciao, ndabashimiye.